je nawe tutakivugana ko naherutse turi inshuti magara ninde yaduteranije shaka kubimenya ibuka kera abana bawe nabi wanje barakundana by'akarorero ariko ubuho nta n'umwe akizi wanje eka nawe ubwawe ntugihagera mbwira ikosa ndoba nagukoreye kugira ngo ndagusaba imbabazi ariko ubucuti bwanjye nawe bubandanye nshuti yanjye bwiza ukuri tujye gufata ururimi rwacu imbere yo gusohora ijambo tubanze twiyumvire tumenye yuko ijambo ribiyo risohotse rikwanza umutima rikonza umubiri tujye gufata ururimi rwacu imbere yo gusohora ijambo tubanze twiyumvire tumenye yuko ijambo ribiyo risohotse rikwanza umutima rikonza umubiri. Eko ndazi neza yuko nari inshuti yawe ariko igituma nakuvugisha kirahari nuko wavuze ukamvuga amajambo mabi nabibwiwe na ya nshuti yacu dusangiye oyaye naco navuze yarambesheye yashatse ko dutandukana ndagusabye ugaruke twiyuzuze tumurondere adusaba imbabazi tumuhanuri ijambo ry'Imana amenye ko guteranya inshuti Yesu atabikunda tumusabe n'abana atari twebwe ntasabibakorere oya ntasabibakorere tujye gufata ururimi rwacu imbere yo gusohora ijambo tubanze twiyumvire tumenye yuko ijambo ribiyo risohotse rikwanza umutima rikonza umubiri tujye gufata ururimi rwacu imbere yo gusohora ijambo tubanze twiyumvire tumenye yuko ijambo ribiyo risohotse rikwanza umutima rikonza umubiri tujye gufata ururimi rwacu imbere yo gusohora ijambo tubanze twiyumvire